ndoda kwenza unintenjena emkashweni kuyafiwa gazi lami emkashweni kuyanyiwa mngani wami indlela shwele angaze ngibone into enjena leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingculazi kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi hayi uncanana eCasanova uthanda abafazi welele isinamuva liyabukwa welele uma stand bad and pushy emkashweni kuyafiwa gazi lami emkashweni kuyenyiwa gazi lami wambona umkhize nentombi ngenalo ke kuyabanda madoda alisanda phansi yanele mkhize lefeno wayilutha senje ayokwazi ukuphatha uthatha mkhize into mahana mkhize anyeke lefeni yami oyezizwe ngizobuka izinto ezami nale yini nangidasele ekuseni kwenze njani hayi wemkhize ngakutshela wena phinde mina ngaye nalo uDlamini yazini ngingakayichazi le ndaba angibizi ncanane nendaba angibizi ncanane ngeke uthi we ncanane la ithini uDlame ekuseni into engiyibone isolo ithini ithi ngiyochama ngabona hey ubani ungiqalela mangakhe ke ungedi ngibone ngamehlo si kanjani ebona hawu madoda kusekhuhlwe yabona ke manje sengikwazi ukubona kahle ke manje sengikhathele la madoda lapha emqashweni nalokho esihlekisa ngamo banakho ngingakwazi ukubona uma kusemini yabona ke manje sekusikhathi sami sokuthi ngikhophise kulaba bafana uma njengamanje bafana banosebenza njengamanje befuna ukuthi uma stand mina noma stand sibe ngabangani into engayazi abafana balekha uma bethi bazokhokha irent beze bezoyikhokha mina bedidizela kumani ke bafana bami Damini, mantabad. Fall. Soqala lento ngidela ngitofuma amhlawumbe uyachacha untuli uma waloko uyana konke ungithi sombona kongithi usanyamale ngile uphuma amhlawumbe ngivusi matwana ngizobela kwana Damini faka into bulanga emumva ephethe umlomo ongene kanje yes ethi abafe ngimone ngokusika akabonke lo muntu urumza wakhe yabona futhi ungidi usazifikele emqashweni akasazi nakangaka hayi ngizwe kahle wathi kumele simthengele amabhanoyi ethi abangithengele amabhanoyi yonke into kamanje usuqale buka tshela ngempela amajima ukuthi nani niyamkhola lo muntu ngizenzela iselula ngizomvisualize ebusuku uyabona soyiboleka ngidangisa sefuna ukudlangisa umkonede wena hayi sesizodlangisa sesiyazwana nizwana hey nami umuntu osikhatha nondlangisa ngeke yabona into engibone mina sefuna usikhatha nongidi engaboni ngidi angisazwani naye ngeke engizwana lo muntu ngibona senza kanjani kamanje ngikucabanisa abantu bazomuzwe phuma ungide ebusuku wangena hawu ngilala naye urumza wami ukulalisile wena ukulalisile ngimbonile uzonyamalala lapha ongihayi nyamalala futhi hayi afela uhlangane yabo hayi so bona wena mina ncanana mfethu hayi
nami ngisanda ukuqeda ukuqoqa nje la endlini yami ngifuna ukushaya umoya ngiqoqa la sengiqucile manje nje shi hayi engihambe ngedrumza wami na Isidoma ngazo hlangenini kabayi. Angaphila khona yingane akuzona zakho. Uyasebenza kanti ke zona nelijazi lakhe nje khona bakasebenza khona. yabona ndoda sengiqala ukuyikholwa lento lesho cha manje ngokho Hayi